आसाम फिजिकल एकाडेमी आमलाइगुरियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय सा-8 लाइमोनफोरखौ दिनै गाजा गोमजायै बरायदों। गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकल एकाडेमिनि फिन गेदेरथार जाफुंसारनाय। आसाम फिजिकल एकाडेमी आमलाइगुरियाव सोलोंथाइ लानानै आगनिबोराव साख्रि मोननो हानाय गासै सा-8 लाइमोनफोरखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकल एकाडेमियाव गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे बरायनाया हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासैबो सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजाखांनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सासे सुबुंनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गायसनजानाय बे एकाडेमियाव दिनैसिम गोबां लाइमोनफोरा साख्रियाव थिसनथाइ मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा साख्रि लानो गोसो बेसोरखौ बे एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो खावलायहरदों एकाडेमिनि बिबानगिरिफोरा। जय हिंद। आसाम फिजिकल एकेडमी की तरफ से हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी को अनुरोध करना चाहूँगा। और पहले तो मैं अपना आसाम फिजिकल की तरफ से मैं खुशखबरी सुनाना चाहूँगा। आज आसाम फिजिकल इतना प्राउड फील हो रहा है और अपने छाती को बिल्कुल चौड़ा होकर मैं बोलना पड़ रहा हूँ कि आज मेरे एकेडमी से 8 लड़के इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो चुका है और ऐसे ही कई लड़के बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी जो सिलेक्ट हो गया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप जो इस चैनल को देख रहे हो तो मैं आप लोगों को भी अनुरोध करूँगा कि आसाम फिजिकल एकेडमी में आए और अपने फिजिकल और रिटर्न के लिए तैयारी करें, क्योंकि आजकल बहुत लड़कियां हैं जो गांव में रहते हैं और टाइम से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। तो आसाम फिजिकल एकेडमी में आएगा तो मैं आपको टाइम से आपको बिल्कुल रूटीन की तरफ से आपको लिया जाएगा। ठीक उसी तरह आज हमारे एकेडमी में कई सारे यानी कि 54 जन हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हो चुका है। नमस्कार, मोर नाम कावेरी देवी लफन। मैं आसाम फिजिकल एकाडेमी एजनी शिक्षक है। मैं रिटर्नर कारण आमार एस्पिरेंट्सबिलक पढ़ाऊँ। যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট জব হওক, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হওক, SSC GT হওক, আসাম পুলিচ হওক, সকলোৰ কাৰণে ইয়াতে আপুনি ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে আহিব পাৰে। লগতে আমাৰ ইয়াতে আসাম ফিজিকেল একাডেমিত আমি ৰিটাৰ্ণৰ লগতে ফিজিকেল ট্ৰেইনিং দিওঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ এক্স আৰ্মি প্ৰফেচনেল CL ৰাভা ছাৰ আছে, যোনে বহুত ডেডিকেটেড টিচাৰ হয়, যোনে এক্স আৰ্মি হয় আৰু বহুত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কষ্ট কৰি বহুত ভালকৈ আমাৰ ফিজিকেল ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু মই ৰিটাৰ্ণৰ ট্ৰেইনিং দিওঁ। আৰু সেই সফলতাৰ পূৰ্বে আমাৰ কষ্টৰ যোনখিনি ফলাফল দেখা গৈছে যে আমাৰ 8জন আজি অগ্নিবীৰত সেলেক্ট হৈ আহিছে। 8জন কেণ্ডিডেট আমাৰ ইয়াৰ পৰা ফলাফল হৈছে, যোনটো এটা আমাৰ কাৰণে বহুতেই সুখবৰ। আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। আজি এই দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা গ্ৰেণ্ড চেলিব্ৰেশ্যন হয়, যাৰ কাৰণে আমি বহুতেই সুখী এইটো খবৰ পাই কিনে। যিটো আমাৰ তাতে এজন ষ্টুডেণ্টৰ মেছেজ আহে যে মেম চিলেক্ট হৈ গ'লোঁ, ৰিজাল্ট আহিল, চিলেক্ট হৈ গ'লোঁ, ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, ছাকচেছ হৈ গ'লোঁ। তে আমাৰ বহুত ভাল লাগে, মনটো বহুত ভাল লাগে। সেয়ে সিমানে ক'ম আজি। থেংক ইউ। আচ্ছা, আমাৰ চেণ্টাৰ অসমৰ অল অভাৰ আসামৰ পৰাই বহুত কেণ্ডিডেটছ আছে, বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। আপাৰ আসামৰ পৰা, লোৱাৰ আসামৰ পৰা, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, লখিমপুৰ, তাৰপিছত খালি অসম বুলিয়ে নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মণিপুৰ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আমাৰ গোটেই হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ক'ব পাৰি। গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ একাডেমিটো এতিয়া মই ভুল ক'লেও নহ'ব যে নম্বৰ 1ত চলি আছে, বিকজ আমাৰ ইয়াৰ পৰা এই 2 বছৰত জাষ্ট 2 বছৰ অপেনিং হৈছে, ইমান ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটছ গৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা, যাৰ মই ইনষ্টিটিউশ্যনত দেখা নাই। যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াৰ পৰা ছাকচেছফুল হৈছে সিমানখিনি মই অসমত এতিয়ালৈকে দেখা নাই। মই সিমানেই ক'ম।